اهلا بيكم من روما. La capitale d'Italia è Roma! Roma! È Roma la capitale d'Italia e vi dico di più, Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo, perché la capitale dell'Unione Europea non può essere il posto più comodo dove mettere gli uffici, deve essere il posto che rappresenta meglio la sua identità millenaria. Questa è una delle rivendicazioni che ci serve. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اليوم الخامس من رحلتنا على الكروز نرويجيان بريكاواي. زي ما انتم شايفين احنا هنا في روما. هناخد القطر من البورت هنا لغايه هناك وهناخد جوله حره. تمام، يلا نشوفكم كمان شويه من روما ترمينالي ومعالم روما. طيب احنا وصلنا شيتيفا فيكيا، طبعا انا حفظت اسمها بالعافيه اساسا. ورايحين دلوقتي على محطه القطر. دي الخريطه بتاعت شيتيفا فيكيا. والكروز بتاعتنا غالبا هتبقى هنا. تمام، يلا. ودلوقتي احنا في طريقنا لروما. وصلنا روما، احنا دلوقتي في محطه روما ترميني، وعندنا 3 ساعات او 2.5 ساعة علشان ناخد جولة في شوارع روما. المرة دي احنا هناخد جولة ويعني هنحاول نفرجكم على كل المعالم. لو قدرنا ان احنا يعني نحكي حكاية عن كل مكان هنعمل ده. لو ما حصلش يبقى هنصور وبعد كده نعمل فويس اوفر كل الحكايات، نعرف ايه الحكاية عن كل اثر في مدينه روما. استنوني عشان كل اللي جاي مندهاش. Una fossa